Diak manen mai pangpangan, diak mai turturo. Panangan friend mo manen kaniya kiti Facebook. Aniya manen tinakabatripam, aniya manen ti pagsalosam, aniya manen tinamuam, aniya manen ti imarites dan. Amo mera message mo lati padpadanak, amo mera video call mo lati seksega, amo met nga epilang ti komunikasyon ka, amo mera dito'y la makapagsarakta. Kanayon latang aging nagdayo tayo tiyan pa, kanayon na mailiw naglawat tao di ba eta, kanon tungat ang amin ngayon ta makapagdena. At na nagitimang patpada sa mang suliso, at na nagitigong daway nga agdalantat panubok. Adu arigat, adu aparikud, adu nganus, adu payapin na uyo ken pinasugnod. Aniya ka di manen tinakabasolak ken ka, aniya ka di manen ti mang burburi borkeng ka. Ada man nga tandi mo nagustuhan, ada man nga tandi mo pa'y nalipatan. Diyak manen may pampangan, diyak may turturo. Panangan friend mo manen kaniyak iti Facebook. I-friend na ko mamanen may liwakon, kaya't ka nakachat, kaya't ka na makatungtong. Amo mera message mo lati padpadanak, video call mo lati seksega, amo met nga epilang ti komunikasyon ta, amo mera dito'y la makapagsarakta. Nagrigat kit nga minenay at tiyaw di araka sasad, at danagitim ang padpadakes mang sulsulisong. Kanayon latan nga ginadayo tayo ti arpad, adu arigat, adu aparikud, adu nganus, at kanayon na mailiw naglawat tao ti baeta. Sa dapay lapin na uyo ken pinasugnod, kanon tong amin na makapagdanata for good. Diyak may pangbanggan, kanet diyak may bus, diyak may konsentrer, dagiti obra kapulos. Amo mera message mo lati padpadanak, amo mera video call mo